Ej, Ivane, zar od svih ljudi baš to tebi da se desi, da spavaš sa pacijentkinjom? Ej, znam da te izazivala. Nije potpuno nevina ni ona bila u celoj situaciji. Ali nisi morao. Tačno se zna taj profesionalni odnos. Dobro, gotovo je sad. Spavao si sa pacijentkinjom i nema popravke tu. Jedino što možeš da uradiš je da skrivaš to. Niko neće da sazna. To ne smeš ni kolegama da pričaš. Nikome. Inače će ispasti teška bruka. Zar Ivan Ilić, odlikovani doktor, da spava sa pacijentkinjom? Ali seti se, Ivane, ti si veterinar.